Abaziire b'omwana ogu nibagena ngu omwana waabo akazarwa kurungi konka ku yabiire yasya okwezi kumwe yatandika kuhinduka. Ntuuka ewaka omwana assa bubi kati nze n'endowooza abaana abato bonna weebate wekina ndabika bali nabazaala ndi muto saabitegeera n'endowooza nti wekina kamutunuulire ndabe embeera oba enaakyuka endolaba omwana omutima nga gukankana nnyo 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 nga ntya n'ogukwatako ng'alina ekinnya wano mu mbiriizi. Mujenyi nagira ngu omwana ogu kuyatandikire kuremwa kwisya nikwo kuza omu irwariro ry'aha kyaro nikwo kubohereza amarago ahu babagambiire ngu omwana waabo arwaire omutima. Kwe kulaba nti olwaleero ndi wano nkubira bannayuganda omulanga nkubira bannyinaze baganda bange nga mbasaba munziruukirire nsobole otaasa obulamu bw'omwana wange. Passport zino ze mulaba era twafuna muzirakisa n'atufunira passport zino kubanga tusobola otwala omwana ono okumulongoosa. Saawa zino omwana wa myezi 4 batugamba tetulina kusooka myezi 6 omwana ono nga tebanaba kumulongoosa. Miliyoni 40 nizo ziri kwetagwa okushemeza omwana ogu konka nihaburaho miliyoni 13 zonka. Tuli beeraliikirivu nti esente ze baatusaba tetunaba zifuna naye omwana nga ye ate embeera eyongera kukyuka kuba kati saawa zino alina embeera gy'atandise okussa assa kumukumu olubuto lwonna lwekyanga neruka kwegamba tuli beeraliikirivu. Mujenyi nashyira abanyambabazi okumuhwera akatiza omwana we kuba wahurira emboozi egi kandi orikubaasa kwereka egi rabira aha namba z'esimu ya 0791193153 eri omu mazina ga Salma Shemba gashakwa Edison Kinene.